Kongere y'ishyaka IDPR yafashe umwanzuro ko mu matora y'abadepite mu mwaka utaha rizifatanya n'umuryango FPR Inkotanyi nk'uko risanzwe ribikora kandi rwose abayoboke babyishimiye. Mu matora ya Perezida wa Repubulika nabwo rero Kongere y'Igihugu yafashe umwanzuro w'uko muri 2024 ishyaka IDPR rizashyigikira umukandida wa RPF by'umwihariko nyakubahwa Kagame Paul. Mu gihe ishyaka FPR Inkotanyi itaratangaza mu buryo ndakuka umukandida azatanga ku mwanya mukuru w'igihugu mu mwaka wa 2024, inzira zo kwamamaza Paul Kagame mu buryo buziguye zo zirakomeje. Amashyaka mato akomeje gusimbana agaragaza ko ari we mukandida bategereje guhundagazaho amajwi mu mwaka wa 2024. Mu nteko rusange ya 8 ishyaka riharanira ubumwe bw'Abanyarwanda na Demokarasi IDPR ryatangaje ko ryiteguye gutera ingabo mu bitugu ishyaka FPR Inkotanyi. Haba mu matora y'abadepite yo mu mwaka wa 2023 aho iri shyaka rizifatanya na FPR Inkotanyi mu gushyigikira no gutora abakandida baryo, ndetse rikazanakomeza mu mwaka wa 2024 aho rizashishikariza Abanyarwanda gutora Perezida Paul Kagame nawe ukomoka mu ishyaka FPR Inkotanyi. Muri inteko ya 8 y'ishyaka IDPR ubuyobozi bw'iri shyaka bwasobanuye impamvu y'aya mahitamo. Kongere y'ishyaka IDPR yafashe umwanzuro ko mu matora y'abadepite mu mwaka utaha rizifatanya n'umuryango FPR Inkotanyi nk'uko risanzwe ribikora kandi rwose abayoboke babyishimiye. Mu matora ya Perezida wa Repubulika nabwo rero Kongere y'Igihugu yafashe umwanzuro w'uko muri 2024 ishyaka IDPR rizashyigikira umukandida wa RPF by'umwihariko nyakubahwa Kagame Paul. Impamvu nazo abanyamuryango bazigaragaje ni ibikorwa by'indashyikirwa akomeje kugenda agaragaza by'umwihariko nko kugarura amahoro ku rwego mpuzamahanga muri Mozambique, Cabo Delgado, muri Centrafrica, kurinda amahoro muri Sudani y'Amajyepfo, guha ishema u Rwanda n'Abanyarwanda by'umwihariko no kugarura amahoro cyangwa se guhagarika ibitero bya FRN. Njye natorewe kuyobora imiyoborere myiza, ariko uruhare cyane noneho rw'abagore muri IDPR cyangwa se abanyamuryango ba IDPR, icyambere no guteza igihugu imbere tunateza ishyaka ryacu imbere. Ikindi ni ugukura amaboko mu mifuka tugakora, kuko igihugu gikeneye abantu bakora, abadamu bafite imbaraga biteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gahunda nyinshi tugira muri IDPR akenshi usanga zubakiye kuri twebwe urubyiruko. Abakuze bashobora kuduha umurongo, ariko natwe wa murongo baduhaye tukawubyazamo indi mirongo myinshi, twabyita nko ku developa nk'igitekerezo baduhaye, none ugasanga ahubwo ni twebwe tucyaguye. Hagati aho ishyaka IDPR ryamaganye ko leta y'u Rwanda yajyana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Tuze FDLR, tuze FRN, tuze RNC, Rudurunana, iyo mitwe yose rwose ntago twe nka IDPR twifuza ko yagaha urubuga rwo kuganira n'u Rwanda, kuko ntago dukwiriye kuganira n'abasize bakoze jenoside aho batwishiye abavandimwe basaga miliyoni. Ntago abantu bakwiriye kuganirwa, ahubwo bakwiriye guhanwa n'amategeko nk'uko amategeko abiteganya. Iri shyaka rikaba rinashimangira ko nta biganiro mpuzabene-gihugu byihariye bikenewe nk'ibyabereye mu Rugwiro cyangwa se ibindi byose byakorwa, kuko ngo nta kibazo kidasanzwe kiriho byabije gukemura. Hari imitwe ya politiki umaze iminsi uvuga ko u Rwanda rudafite ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ko hakwiriye kujyaho ngo Urugwiro rwa kabiri. Twaje gusanga rwose Kongere y'ishyaka IDPR twasanze Urugwiro ntacyo rwaba ruje gukora, kuko nta kibazo gitandukanye cyangwa kidasanzwe urwo Rugwiro rwaba ruje gukemura. IDPR ni ishyaka rya politiki rimaze imyaka 30 rishinzwe, kuko ryabonye izuba mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 1991. Ryaherukaga gukoresha inteko rusange yaryo mu mwaka wa 2015 mu kwezi kwa Mata, ubwo ryafataga nanone imyanzuro isa 100% niyo ryafashe none. Icyo gihe hitegurwaga amatora y'abadepite na Perezida wa Repubulika, rikaba nabwo ryarashyigikiye ishyaka FPR Inkotanyi haba muri amatora y'abadepite ndetse n'ay'umukuru w'igihugu. Iyi ni Pax TV IREME News.